ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. UMLA Jangka Mairang Constituency Uba Ahmed Baklingdo Ubalong Haga Jukapo Chairman Jangka Mikhalia State Planning Board Jangka Sorka Jalla Haga Khatsantri Unopra Aza Arpulai Ula Pli Padba Yaka St. Thomas High Secondary Football Academy Haga Jinga Dalang Ringkat Jang UMBC Ka Mairang Nongklau Constituency Uba Abat Cameron Tathiang Bat Haga Jingsa Kilang Jangka District Sport Officer Ka West Khasi Hills District Nongstan Ka Kong Balarinas Iem Ki Head Officer Jangka Eastern West Khasi Hills District Met Kiwe Ki Bala Shakhot Skobha Hashwaban play yaka football academy ba met ba la play pat ba yaka khrdop lashna thamai bandrung shapok ka St Thomas High Secondary School kat ba ba bat Cameron Tathiang la play pat ba yaka additional school building bat haka juka por kini arngot kidong mi khmat jangka Mairang constituency kila pelat pat ba yaka jersey le ka jangka academy la penipu ipieng yaka program hakani ski da ka jing ruab ka jing shat nagi khna puli jangka school bat ka jing le ka futsal hapadeng ki khna puli class 10 bat class 12 Kecikot jompi kung ke Paris pada school tolong ba inyo antri ya ketika kamera kelas ketika extension building ke ba ke skim ke kerbang ke balwan menapok district council di keciwan jangan adalepor tolong ba tundem ya jom ke kamera ba kelakot ban ikni kurik ya ketika school building dengan dokumen sibut ba Nadu bangario bandong memikman ngara yo batuntiu banyo senyam kat kai ke ba ngila om nak jingak jongah dari na ha ke ba dei ha ke jong pihi ke ba ni ha pantrestom ban wanra ban pendek hok ila jong ki kamrang ki ba ni ban trio ya baro ki ba dengkam kat ba dan skim ka ko ai ya dei ko pon nonton ban om tan tentang tersebut Pakna dalam ini kita pilih ada import, nadwa bangau kita beli sapha jadi kita pilih mentah dari sini bapio resort deh. Kejingan kena, kani kejingan school jami nadong tiba, ngam suaru le school bol banyak dari kerja. Nanti nama shoot, shani tentang simpor, tentang shiten. Tinohikai kena school kimo yang ada proyek banitong bahar balai nomor beraslen kita tak dari jingkang ada por kebanga nadang di school tambah wakla taru ngaong baik iprakna dari berlaku fair bukti ngaong baik ngawe desi ngasolong nung nikmat dia baik dengan gerti kiong kemudian menong nikmat kemudian bang penuh di keporon kepor ongrunai kesan riu nyau pradunta bahkan pun kalau nilai kelas dan meter mau apa yo nak dia si tangsi menyeru ngarak balong nak krekor bahkan ada jingkrang ke berjual ke bon mau jangan tengok orang yang pihak dari kepor dan dijemput jemput dalam ketian ke bawang kumni desire change nothing decision change only something but determination change everything. Ladang syukwa kan nomor ai jika mati jumi ni syukwa ni kan ai ladang syurai ru kejing syurai rustin ru kata ni nama bangkot bandong ki bujong hari jimpot jemut terus kam ka bang nilarai pun ban be syarafong kata teman ra ini syar jinjong na so manong baga St Thomas kalshin sinjang mereka Balik orang baksin senjang kepada dia. Kena kalau kau ke Jakarta, ke ban jeep, ban play ke platform nak kita itu kena diberkesan. Ke football mentah di balang ni kaya kini ke dia kamai dah kuat. Kamai dah kuat. Baik yang kalian dari season lalu dimulai apa sejauh buat mahal beliau sistem bila kamai arah yang lainlah kebaki yo yang kamai diuji nak kasat
bagi penonton Turki dan Sabunda. Sekarang lagi coba misokmen. Bagong kali na football academy kita nilayo hangin po St. Thomas Pumaya. Bagani kalong kapilat lilenti nagabanta ikonsam lang iba don ketinong serius begini yang dilakukan football. Batundoro nagabanta ikina makin pemelan nyalabi hakum kini ditinggalkan nagabanta kabhan kalaway kajoki. Tidak kata kadang ngasawan ang ba nagalan juga kasi numas ko ang kawin di school di Ahmad Maha akan kita bertanya dulu kaba lasing dia kalau benta joki om taman ay di pembuat yang di kelas ko lalu balikai yang kamera kelas Lagi aktivitas ko pero tujuh. Kanil lagi kepada kama nagabanta itna school di badan hakalin school but jadi mentoy kanong nagabanta jadi. Ngiri minta bagi football academy kamdai shoot ang nagabanta nasional. Bagi kadang-kadang katakan dunia minta buat kita tidak lagi buat. Berkampun ini Thailand dong. Dia kaya buat kita nak orang dia kaya. Lagi dong kita melakukan hari Islam juga bagi kita itu dia kaya football ban dalam ada baik dan ada kata-kata. Jadi tempat lagi juga kalau begitu tim penengkam yang ada di akademi kepada kami dalam kekabun jadi kumpulan naskah. Baktung beri nongkna ada di sana. Dengan sabu jiralan dengan dona. Nagabanta kini di basic equipment silap kita nagalian kita sports kepada kita nagagawa kepada nagabanta ya jingila ka di pokre masuk pro ke dawa ng gopon hindi ko kajiran mata batas ko di barbawa na ino but niya nen ikon kanyang bagong hawla hindi. So this is the jersey of the St. Thomas football who will be playing or who will be singing the anthem of the football academy. Give a big hand, dear students, everyone. They'll be playing is 20 minutes, 10 minutes. Lari jangan shut up.